Ya Rezzak, bütün canlıların rızkını veren, ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Rızık bereketi için, işlerin açılması için, maddi sıkıntıların hafiflemesi niyetiyle, helal kazanç için, iç huzur ve güven hissi için günde 308 kez okunur. Ya Rezzak, 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 Ya
Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak, Ya Rezak,